भाई कौन आम पुआटे हुक हांडी गोटे कौन लिखाई गोटे कौन नहीं पड़े लगे आमर कुरकुरी लेज सब पलि आसला ज्ञाना भाई भी पलि आसले मस्त अच्छे। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिन हम मो वीडियो यूट्यूब रे बनवा बंद कर दे तो बनवा बंद कर दे किसी रिजन अच्छे रिजन हूँ कौन ना गोटे छोट मोट दुकान कर मोर गोटे बिजनेस अच्छी तो से मत टाइम होने वीडियो बनवा वीडियो एडिट करने को से वीडियो बन पारे मु बहुत जगह वीडियो शूट करके रखी एडिट कर वीडियो पकई बोली किंतु मु पकई पारूनी बहुत दिन पर आज वीडियो बनने इच्छा ना आज जमी गोटे वीडियो बन पकेबा कहीं चैनल वीडियो न पकड़े लाभ कौन यूट्यूब खोलिकी तो मुझे डिसाइड कल ना जहाँ भी किसी ना सप्ताह को गोटे लेखा वीडियो हुई बरम किंतु पकेबा जरूरी। चलन तो फ्रेंड्स आज वीडियोटा आज ब्लॉगटा स्टार्ट करवा। A few moments later. फाइनाली मु गाधे की रेडी गली एबे वीडियो स्टार्ट हम कौन आज वीडियो बनाऊँ आप जानते ज्ञानरंजन मिश्र बोली ज्ञानरंजन मिश्र ब्लॉग बोली गोटे चैनल अच्छी डेली लाइफ ब्लॉग से करे सी एक्चुअली सी हूँ मोर सब क्लोज सांग है तो से मोर वीडियो सब देखे से मत कहे कहीं तो वीडियो बनाऊँ ये कौन से कौन तो बहुत भल भल वीडियो बनूँ तार मध्य चैनल स्टार्ट करूँ कि से ग्रो कर पड़ेगा मुझे वीडियो बनइली प्रॉब्लम लगे बोली बन पारे वीडियो तो से रहीगली स्टप हो मझे मझे पकाई आफ्टर 5 मंथ पूर्व गोटे वीडियो पकई मोर गोटे सांगटर एंगेजमेंट होता है से पकई गोटे वीडियो तापर वीडियो मुझे शूट कर रखे एडिट कर पकई टाइम हुए मत से वीडियो बनवा छाड़ दी तो आज देखा आज बनवा आज आसूँ से कहले दिजन जाक फिल्म देखा जाए फिल्म देखा दिजन जाऊँ फिल्म देखी सारा पर कम से कम 12टा 12:30 पर शो सर शो सरला सी कौन कौन कौटे जी फाइनाली आपण ज्ञानरंजन मिश्र जो ब्लॉग मुझे कहती से भाई आसी पहुँच जाइए देखिपे फेसटा देखा मोर सबुठ क्लोज सांग सबुठ 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 स्कूल वाला सांग सबुठ भल सांग ये मोर है हठात प्लान है हाँ हठात प्लान है भाई मोर बहुत दिन भी भाभी कोटे जीव बोली से हाँ गोटे प्लानिंग जोग पड़ा भगवान भाई ये बस देखिपे ज्ञानरंजन मिश्र ब्लॉग मुझे डिस्क्रिप्शन में भी तार चैनल लिंक देदेवी आ भाई मोर माने भाई बहुत बड़ा फॉलोअर माने फाइनाली आमे हॉल रे पहुँची गलु देखिपे बैनर भी लगी ज्ञान भाई आम गाड़ी तो देखा एमती हाँ सेमती तो फाइनाली आपण मैंने देखिपे मु हॉल रे पहुँची गली गदर टूर बैनर भी लगी जा भितर को जा देखा स्वागत कर देखिपे गदर टूर केटे गोटे सन्नी देवल केटे गोटे लगी गोटे पोस्टर गोटे फटो पूरा बोबाल देखा बाहर भी देखिपे लोक मैंने शो सरला जस्ट बाहर को देखिपे लोक मैंने बाहर को फिल्म भी बहुत भल हो कहते से मैंने तो आम भितर जाए निजे देखा निजे फिल करा फिल्मटा कौन हो चलते जा भितर को गेट खोला है देखिए तो फाइनाली सीटा आमर हेडी ज्ञानरंजन मिश्र भाई लाइन मार फिल्म हॉल भर भाईर मो सीट गोटा मो सीट एटा भाई सीट कि एटा भाई सीट एटा मो सीट बस पड़े तो भाई से भाई आसतु आप सीट ग्रहण करूँ 1 hour later. हमारा कुरकुरी लेज सब पड़े आसला ज्ञाना भाई भी पड़े आसले इंटरवल देला तो हमें फ्रेश फ्रेश है कि भाई हमर कोउतरे मतलब नहीं पॉपकॉर्न लेज खाली खाइबा फिल्म सरला पर जीव खाया
खाई खाई टोटाली ब्लॉगटा ही करदेବୁ ଆଜି ପେଟ ଫାଟିବ ଖାଇକି ସୁନିଲେ ର ମୋର। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସରିଲାଣି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଚାଲ ଦେଖିବା। One hour later. भाई फाइनाली मूवी शेष होगला ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବି ଭାଇ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଯିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ତମର କହିବି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଭାଇ ଫିଲ୍ମଟା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପୁରା ହେଇଛି ପୁରା ସସ୍ପେନ୍ସିବୁଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ବୋବାଲ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ଭାଇ। ଫିଲ୍ମ ଆସିଲେ ହଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଆମେ କହିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ହୁଏତ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିଅଲ୍ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବାଇପାସରେ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି ହଁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଖୋଲା ଖୋଲି ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଭାଇ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆମର ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବୁଲି ବାଲିକି ତାଙ୍କର ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉ। A few moments later. ଭାଇ କ'ଣ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କୁହୁକ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇକି ପଳେଇ ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଚାଲ କୁହୁକ ମଟନଟେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆସିବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହୁକ ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଣି ଲଗେଇଲେଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହୁକ ମଟନ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆସିବ। ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନି ମୁଁ ବି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଦେଖିବା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଜଣା ପଡ଼ିବ କ୍ୱାଲିଟି। ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହୁକ ହାଣ୍ଡିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହାଲଚାଲ କୁହୁକ ହାଣ୍ଡି କ'ଣ ଗୁଣି ହାଣ୍ଡି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆସ ଆମେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ କୁହୁକ ହାଣ୍ଡି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆମର ବୁଲିକି ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବସିଛେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା ହବ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି ଆମର ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ ଉଷୁନା ଭାତ ଖଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ତରକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କ'ଣ ମଟନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ମଟନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ମୋତେ କ'ଣ ମଟନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ତମ ଭାଗଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ। ମୋର ଆସିଗଲା ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା ପୁରା ଜାରା ଖାରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଜାରା ଖାରା ଦେଖାଯାଉଛି କୁହୁକ ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ଜ୍ଞାନର ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଦେଖ ମନେ ପକେଇବ ଫାଇନାଲି ଆମର ଜ୍ଞାନର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଟନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବା ପ୍ରଚୁର ଭୋକ ଭାଇ ପୁରା ଉପରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇ ଚାଲିବ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଜାଣିବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲଣ ଏତେ ଆଗ ଭାଇ ଚର୍ବି ଖାଲି ଚର୍ବି ଟିକେ ଖାଇଲି ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମଟନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲେ ଆଗ ପିସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ରହିବନି ଭାଇ ଖାଇବା ଟିକେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଘରେ ବି ସେମିତି ଆଳୁ ଟିକେ ଚକଟା ହେବ ମଟନ୍ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ଚକଟା ହେଇକି ଖିଆହେଲେ ବୋବାଲ ଲାଗିବ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛୁ କେମିତି ଏପଟେ ଭାଇର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ମୋର ବି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ପଠାନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଅଛି ଛଅଟା ପିସ୍ ଦେଉଛି ବୋବାଲ ବୋବାଲ ପିସ୍ ଦେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ବୋବାଲ ଅଛି ଲଗେଇବାଟେ କଥା ଯେ ଲଗେଇଲେ ଲଗେଇଲେ ହେବ ନା ତମେ କ'ଣ ଖାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ ଚହଲି ପାରୁନି ସେଇଆ ବା ଖାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ବୋପାଲୋ ଭାଇ ମୋର ଖାଇକି ପୁରା ଦମ୍ ନାହିଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇବି ପାଣି ପିଇଦେଲା ନା ଆମର ଖାଇକି ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ପଳେଇଲାଣି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ A few moments later. ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼େଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇଛି ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇ ଚଢ଼େଇ ହଗି ଦେଇଛି ମଟନ ଖାଇଲା ଚଢ଼େଇ ଏଠି ହଗିଲା ଆଉ ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି है କ'ଣ କରିବା ଭାଇ
निज गाड़ी निज धन निज संपत्ति आ ताको टी जत्न रखे ना ଆଉ ଯାହା କରେ ଏଠି ତ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରଖିଛୁ ଆଉ फाइनाली खाଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ ଆଉ ବୋବାଲ ଲାଗିଲା ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ କରିକି କାଠରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆମର ଫୁଲଟୁ ଖାଇକି ପେଟ ଫେଟ କାଢ଼ିକି ଏଠି ଗପୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଟା ଶଳା ମଣିଷ ନା କ'ଣ କେଜାଣି ଭାଇ କେତେ ଖାଉଛି ରେ ତାପରେ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରର ଜଷ୍ଟ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା କି ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ 1 hour later. फाइनाली मैं घरे भी पहुँचे ज्ञान मत छाड़ी गला देखिपे कि भाया गरम कि भाया झाड़ बाहर भारी बहुत बाहर बहुत खरा हो आज बहुत बुलाबुली होगला फिल्म देखा भी होगला फिल्मटा बोबाल होता फिल्म जी खाद्यटा भी सेमती होता गोकांडी मटन बहुत टेस्ट लगे खावाई तो ज्ञान मत छाड़ी घर गला एबे भाई आराम से खाई पेट पूरा फुल एबे खाली फ्लाट है शोबी 4टा बेलू दुकान जी भाई बाय बाय चैनल गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मत सपोर्ट करूँ।